So naade mi karon sa Pinutos sa kanto diri sa Manolo Fortich Bukidnon. Paniud to pero alas 2 na. Sige magungunong-unong pa, sige vlog. So mo nang naabtan og alas 2. Ipakita na ko ninyo kay sikat ni sila diri sa ilang mga steaks. Ilabi na sila ang roast beef pero di malas kami kay magabot na mo wala nang roast beef. So mao ni ilang kuno. Nasa sila mga steaks. Kani legit gini guys, dagko kani ang mga steaks. So tag 1,000 kapin no. Kay 2,000 wagyu. But diri rami kani ni combo meal roast beef 200. Kana lami na kay na big serving na po na siya. Ang among i-order kay wala man kanira among i-order ro kaning burger steak. Tapos sila mga short order ana. Tapos sila salad nga burger sandwich nya kape. Ano na sila kape? So guys, muna na among i-order no. So kana burger steak o chicken pinutos. Yeah, order mix utangon. Lamig na lang gravy no. That rice. Actually, ang ilang roast beef o burger steak na gravy pareho ra. Kami. So muna pinaka nindot sa kanang magbiyahe ka ba kaya kaning chibog ba? Chibog time. Kana. Sa kahaponon ba kaning sabaw-sabaw? Naunay ta day. Limod kog panampit. Limod kog panampit niyo. Yummy, imong burger steak, yummy. Yeah. Pwede abe, imong sabaw abe. Oh, yummy. Okay. From 1 to 5 star, what's your rating? 4.5. 4.5. That's a fair rating. I agree. Pinutos, asa na love? Chicken pinutos. So what's your... Uy, nakaitlog lagi. Yeah. Uy, mura siya adobo? Yeah. Sige daw. Nakatilawin daw. Be? Yummy? So what's your rating for pinutos chicken? 3.5. Well, I will give it 4 because of the price. This is 180 including egg and Coke. Yeah. Naman ko sila yung mga bread rin. Sabi to. Actually, lamig. Iba no? Bread ba? Bread o burger steak. Kini siya diri, gawas niya sa Pinutos. Iskina kini siya diri sa kanabitong Sayri Highway o padulong og Camp Phillips. Kanang adalan kana diha padung na nag Camp Phillips. Then nakatupong dito padiretso utong pa Davao Sayri Highway. Kana diha nga dalan mo na ning Sayri Highway no. Governor Sayri Highway mo sir na governor nya. Kini diri padung na ning Camp Phillips.